ekintu basagaruka kuwongeraho kubijusya no kugira ngo babashe kubona tiketi yawe kurabira momo orukumega *165*20# then following instructions bakora bwera Lilian Nabasa ushashure tiketi yawe bakwereza message ejo niyo kutasiyamu euro 38 Ole media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo Sekwati kore media irankore Patrick Atwere kandi twashimirwa kubaha alizoba nkiri twashimirwa abo mugezi wetu Lilian Nabasa kandi ubwo nakwatansanitwe mu kanisa ya All Saints kandi kuko turya tumwendeza je tumushabira ahabwecu ikiriyo kitebe kanisibwa cyo kwa munana kosa cyo kwa munana rero 20 kandi of course nke kanisa tumurye nyuma tumushabira kwatanise na timu mwe n'abaryaha ubwo n'umwana wetu kandi mugezi wetu natwasa umurimo gwa hanga kandi nimwe tushara kumureba nakwatanisa nimwe mwe n'abaryaha mwe n'umureke kwatanise kuko abanyankore bari kugira ngo ingari no kunabisana twetengana nyoniwe twetengana one by one we make a bundle and so we invite you to join hands support her in any way possible kubaho participatinga na no kumuhagira financially in any way possible katwatarise no wishe mwogu ero tubeke sho ngizobere byabaje eryebiro 20 twendeza je kandi mukama gumeniwe izobere biya byashire ranga yatwasa tuja kwatanzania kandi nibo mwene tubeta mutakaburaho kandi ko kumwabo hati muje tukumena we tumushadike zina lya mukama rero ishitse izina ryanje ni Brand Jerry Tumushabe kandi umurisa w'uburisa ubabharwe kandi Yesu Kristo akanjuna ndakutwara umugishago kubakira mu izina rya Yesu ahabwo mwanya ugu umukama yatwereza kandi Lilian arkwepekateka kandi tuzakugira ku concert mu Kampala kandi turukusimira mukama ahabwo kuba ninja n'ubwo murundi rwo kubanza pire kunuya Western region ni kandi hati yanazo mu Central na nishaba mukisebera hango mungari nyowe ntuyirende support wa Lilian kwiha yatandiko kweshongora ndiyomwe wakuratire bamuhozi yomwe shongozi bakuru konka kunahereze nazo mchachi mwene ebero nditenata nkanaguma ndiyomwe shongozi kandi yes kandi muri mu muhango gunkozire twirende nishabera Lilian kandi share twirende tumushabera kwatanise nke kanisa muzozo muhimbire cyo cyari terere hange ngaro zamana mnonga kisha muke kanisa ahabo kugira ngo she is a gospel artist kandi na yishongore byeshongore biri kuburira injiri kandi injiri nesuruko mu kanisa nabwo echo tweke kanisa turye nyuma ye kumushagika kandi nanyahabwe cyo cya Kampala nzete nanye nyenda kwimukira mu kamushagika kamuzenyuma keshongora nawe izina rya rahangara kahitse embundi yanje Yesu embundi yanje Yesu embundi yanje Yesu ni magara kanje emwe kageshongora bamwe tubakumanya n'abageshongwire tubiremo mu TikTok rebo muntu nakizandamu konka takumanya wa yeshongwire cyeshongore yagecho Lilian tujye nyuma yawe shadi Roma 20 kwa munana kuriye nyuma yatumara yo kwezi yatumara yesande mukama akwerezo mucyanye ndakubashaba kumuherezo bushadiki ko kumutwirira umushadika na hati kumushadike abasekika habahanguzi zinagereza kama sini mukama simu munonga kira kugambira abana batigazaba Nisabye abandi ni kugaba nibaje kuba tumukoti umushango gubasiye bushe timisa cyo kumpanyo w'ikitimisa ni cyurunda cyenda ko kananga sima munonga nanye nabakira amazina ndi Julius Muzi kandi ndi umwaha weshoguza bakweshongoro bakurwa mu Western side bwenu ikiko basimbira munonga itoto atandiko kweshongora tukagira ubuzu
umuntu akakureba kunduga ngo no muyayi mugwe nubwo byari muriki kunga mwe nito cyane turekiremo nabo kuba kandi tuburire ngiri abengera bafitira ubwingi babagaya na Yesu bakamugaya kunka yagumizamo ahwe kwena ngo cyageki mwe nyenda kubasima munonga mwebare kukureba baririane bakate yo kuzakampara akazana insima rahanga icyo kinagumisirize cyazo mu gukora abatumwa ubwire bukatika batumana mwebare munonga mwebare ibyo natuma kitweta abayayi twita mihiri hati nimureba guturya abantu twinemo mugasho kumbere byo mu statistics zanjye nindeba kwihanya shongora rero biterane biza abajunonye umbahani cy'amazina unanenama nshangire kurga rukumurenda cyenda ndikweshongora ibyo mbanzo 12 abajunwe nabo icyo hangasi imwe kandi Lilian nakimanya ni muhagera mwito mushiki wanjye abakesho ngo iki nabiri mweshongwire icyo bakwita kigura amabanja ganje icyo twakigura amabanja ganje ikikwata mutuma icyakwasira mutuma gwanjye mbere Lilian nawe kuyaye yongire kujunwa cyamukwataho yajya tumwini nkakora yangambara tekesho ngure ninjye mubicumanyo umuntu kwenda corporate yawe ikintu cyangwa konka ngacumanyo Lilian inye cyamukwata hamutuma nayenda kugambira abantu ruhanga iki yamukoreye kandi namujyanti ninza no kuzo mu video yawe namwe nabarebere video nyuma nawe cyo nisima ruhanga munonga kureba hata numubabinga beshunga abarisa mwebare munonga kutagera kumukutagira ni tutongera kugira amana kandi nyowe nduho ngaba ituruho ikintu ho twano tunyine apukani musicians artists gospel ibindi tinko bizamutinko kumanya uko nibasa kubishobeza mu mutamunazi rero nduho kandi nanye nduho nawe na kampara ninja kuba mukama bakuru abeshongozi batahiranje aba gospel kandi ababurizi b'injiri n'abashimirwa mwino mu kitegerezo byanyu abanyamakuru mwena urimo mu kitegerezo cye nimwe n'abakira kandi n'abashimirwa sponsors ba Lilian n'abashimirwa nabanyita Brother Kenneth nikora na Vision Group kandi Vision Group to products used in TV West, Radio West, Day, Radio TV, amwe popular na New Vision. Nile abakozi batari banje bari aha kandi ingabahinza misho ne Daniel MVP ashitamaho nguboko aha oguna korana Radio West kandi section ipatire na music na mbeno ekeshongere cha Lilian tindi kumanya iki Lilian yakozere at least busande nimba nchimwe and nateba kumakinga sure kurenga ekeshongere cyo yahurikiza yareba wachatewa ninga tuchatewa zashatirwe inta aho kana mukamanje so Lilian amushijo gakorera ambassador murungi nyime Innocent Chibob abayobozi ba government abariyaha abashobozi abarahanuya abanyamakuru abariyaha abeshongozi bagenzi banje abarahanuya na well wishers mukamasimu kandi Yesu nabakunda ni Lilian Ndabasa nimbanza kusima rahanga watereka nsizo beri kokuri abo kubenjura n'umuci kandi nikwenda yaterana baranga tujere mbabazi nsima rahango wabareta nsima abantu mwena okuhagira ebyeshongoro by'edini nsima abantu okuhagira ebyeshongoro byanje kurya 2009 okuhika hati
abantu munsapotingire mwije mu concerts zanje mwampereza sente mukama witu abahereza umugisha mbwe nija kubagambira ecyatureta aha nyine concert ebiro 30 byo kwa munana ogwo mwaka Serena Hotel Kampala nimbeta mnonga mwije mumpagire izina lya Ruhanga rihewe kisinisa ninsima na ba sponsors banje bona mukama bahereza umugisha abantu mwena bija mwena nanisha baha wakubatine cyangwa Israel rumungaro mwebareranga bahereza umugisha n'abasima kurungi jora mwebare n'abasima mwahura agaranga n'abasima mwebare munonga mwebare kumpereza obwire bwanyu mwebare kumpereza ebyo kukozesa mwebare kumbera barungi mwebare kumpagira mwebare kunkunda mukankunda mukagaga mukankunda mwebare ekintu basagaruka kwongeraho kubijusya no kugira ngo babasha kubona ticket yawe kurabira momo orukumega *165*20# then following instructions bakora bera Lilian Nabasa oshashure ticket yawe bakwereza message ejo niyo kutasiyamu euro 30 kwa munana ekindi tickets abanyambarira mbasa kuziha Lilian Nabasa boutique ninga ankore pharmacy zone eziri muri Mbarara Kampala no kuza Serena Hotel sales office na Piato restaurant erukushanga Rumumba Avenue mukama abahereza umushamwe nabija kandi umwana mugarukayo Ruhanga bagarure kurungi Kore media niyo yonke yo kushanga hebirungi nkebyo Sekwati Kore media birankore